okuhangurebera bebikwakorwa hitaje ryacu n'omugombore yacu noni omu district yacu Ruhura. Robert Bingano rukitunze umukuru ahabwa Ebo Sako hamwe na Arana abahuryo muhwezi we bagamba hakazana kakavurumura kokani yenda kubagambira ngo Ebo okuno murundo gwa kabiri turukugaba emotoka obutubanza kugigaba kinone kabeta kigwire oshatuka twine rushere branch by that time koko kuno murundo gwa kabiri emotoka yo kubanza tukagigaba 2017 kokano ku icyango no kugira ngo sentezo abazibikire bimwe nani muza kuzigarukana taro kugira ngo kuwahangura ninga twahangura tukija kuzigarukana icyo tukubasa kuhamiza kandi kitana no bundi uzano bumuturano muhurira korukuzo mukazano ngubiro wazo mu rwakareba sentezo torukuzigarukana abantu bashabwo kwejumbira ombuhereza bwa Ebo Sako kibahwero kwetungura korabera ombuhereza bwa Sako G savings za Ebo turukutandika omwaka gwahwire tukaba tuyine billion za 28 omu Ebo last year tutakizire mukazano kavurumura ahindi kugambira shaheje bwanyuma y'umwaka gumwe Ebo hadn't see savings za billion 80 akazanaka tukakatandika umugwezi kwa mukaga really nani mbashaba ngo mutakaruha nkamanije wasimba buruku yabagambira ejunendozo tuko akazano reka tugumemo tugende hamuri gendoru kusya amwerwo kwa kabiri ubakazanaka kakuza kuhendera eberabe rumwende embuzi zatanga omuceri zakahuba screen hamwe n'ebindi nibyo byahangurwa ngasevinga miliyoni 5 nataha ukazana ko kuhangura imotoka kandi kumbira y'abantu sumu hatkunija nahangurenti tufunze naringeze samente kayibitwalo ngangeze sa kunagire kutaye sente yes kasitaye birabana na munano ku 12 etyo nabanza nagera mu bubo watina ngambera hajya tomuka ndandirinsite nisfani bita usiga wakanga King Martin Chanyawango meya wa Rushere Town Council yasima Ebo Sako habwe mikorere mirungi customer manu mwigururaho account abakozi banyu general manager bine discipline mbatero munga akazana kakatandika mu kwezi kwa mukaga kandi nakaza kuhendera habera na munana byo kwezi kwa kabiri umwaka ugu kandi birabe bihangwe birumwe motoka ya Wish hamwe n'ebindi nibyo kuhangurwa habera umushanje byo kwezi kwa kashatu umwaka ugu amakuraga gashakwa Philip Murangira umuricurhura.